Multipla skleroza je kronična autoimuna demelinizirajuća bolest koja najčešće pogađa mlade osobe, iako nažalost multiplu sklerozu možemo dijagnosticirati i kod djece najmlađe životne dobe, a isto tako i kod starijih osoba. Multipla skleroza je bolest koju nazivamo često i mi liječnici, a i naši bolesnici bolest sa 1000 lica. Prvenstveno zbog toga što je to bolest koja se prezentira sa stvarno velikim brojem simptoma. Postoje simptomi koji su uobičajeni, koji veliki broj naših pacijenata i prije nego što su postali pacijenti znaju, a postoji i veliki broj simptoma koji nažalost su neprepoznati i samo liječnici koji se dugi niz godina bave dijagnosticiranjem i liječenjem multiple skleroze, a i sami bolesnici koji žive sa multiplom sklerozom upravo znaju o tim skrivenim simptomima multiple skleroze. Pa ako krenemo od najuobičajenijih simptoma, uglavnom multiplu sklerozu najčešće prepoznajemo kod bolesnika koji se jave u naše ambulante, u hitnu službu, na neurologiju, oftalmologiju ili liječniku obiteljske medicine zbog recimo gubitka vida. Najčešće je to gubitak vida ili promjena boja na jednom oku, mutan vid, nešto što zabrine bolesnika i to bude uglavnom najčešće prvi simptom kod mlađih osoba. Ostali simptomi koji se javljaju su utrnulost recimo lica, utrnulost ruke, noge, utrnulost trupa. Zatim bolesnik se može javiti zato što osjeti slabost ruke, noge, objesi mu se polovica lica, dakle takozvana periferna pareza facialisa. Zatim često mlade osobe se ujutro probude sa iznenadno naglo nastalom vrtoglavicom koja nije praćena sa smetnjom sluha koja recimo vrtoglavica može biti i zbog poremećaja unutarnjeg uha. Dakle, to su uobičajeni simptomi, a recimo jedan od simptoma koji isto tako kod bolesnika se relativno često javlja su smetnje mokrenja. Dakle, često bolesnici jednostavno ne mogu mokriti, imaju otežano mokrenje i onda se sjete da su da je priča krenula s tim. Često bolesnici ujutro se probude, ne mogu na obje noge. Dakle, može se desiti da imaju oduzetost i jedne i druge noge. Dakle, to su oni uobičajeni simptomi. To su simptomi zbog koje bolesnici dolaze, kao što sam rekla, na preglede gdje se onda u današnje doba relativno brzo, jednostavno, pomoću magnetske rezonance dijagnosticiraju promjene, dakle lezije, bijele tvari. Bolesnici imaju određene demelinizacijske promjene koje mi prepoznamo na magnetskoj rezonanci. Nakon toga ih primimo u bolnicu, napravimo lumbalnu punkciju, ostale pretrage, dijagnosticiramo multiplu sklerozu. Nakon što smo sve to napravili, mi često već nakon mjesec, dva, zahvaljujući novim preporukama Hrvatskog neurološkog društva i Hrvatskog društva za neuroimunologiju, možemo aplicirati terapiju i to je takozvana imunomodulatorna ili imunosupresivna terapija. Međutim, tada nastupaju svi oni skriveni simptomi koje bolesnik prepoznaje, a koji često nije za neku terapiju, dakle kao što znamo terapija kod multiple skleroze ako se prvi simptomi javljaju su kortikosteroidna terapija, a to su recimo taj jedan osjećaj kod bolesnika što sam bolesnik, a i ordinarijus koji ga liječi prepozna, to su recimo kognitivne promjene. Dakle, bolesnik primjećuje da s njim nešto nije u redu, često i okoliš primijeti, na izgled to se ništa ne vidi, a u biti pacijenti to opisuju kao jednu koprenu, kao da imaju jednu maglicu ispred očiju, nešto što njima onemogućava da procesuiraju informacije. Dakle, to pacijenti opisuju kao usporene informacije. Osim toga, oni imaju jedan specifičan isto simptom koji mi često pacijenti kažu, to je taj osjećaj kao da im se strese tijelo. Dakle, iznenadno se strese tijelo. Dakle, to su simptomi koji nisu za nekakvu terapiju, ali znaju biti izuzetno neugodni pacijentu. Zatim imaju osjećaj oklopa u tijelu, jedan pritisak, stezanje. Od tih nespecifičnih simptoma svakako su i grčevi spazmi u tijelu.
A jedan od izuzetno kompleksnih simptoma s kojima teško izlazimo na kraj i mi liječnici, a pogotovo naši pacijenti, to je taj jedan kronični umor. Kronični umor koji je jako teško opisati zato što to su bolesnici koji se ujutro bude sa umorom, dakle to nije umor koji je povezan sa nekom fizičkom aktivnošću, sa nekakvom poslom, nego jednostavno kronični umor koji onda je jako teško za opisati. Često naše bolesnike opisuju da su ljenčine, neradnici na radnom mjestu, teško je objasniti i mi imamo veliki problem zato što ne postoji adekvatan lijek koji bi taj umor uspio liječiti. Slični su rezultati i sa grčevima koji se javljaju kod bolesnika. I to je nešto što nužno ne dovodi do nekakvog pogoršanja bolesti, međutim kvaliteta života sigurno kod tih bolesnika je jako narušena. Od tih skrivenih simptoma, zašto skriveni? Zato što često pacijenti to skrivaju, čak i od nas liječnika, a često i od svojih partnera, su seksualne disfunkcije koje bolesnici imaju, i muški i ženski. Tako da mi koji smo dugo radimo sa tim pacijentima, koji nekako uspostavimo kontakt kod tih bolesnika, onda dobijemo i informaciju i nastojimo im pomoći. To je recimo skriveni simptom zato što bolesnik se teško povjeri. To je intima ljudska koja nije baš jednostavno reći nekoj mladoj osobi od 25-26 godina da ima taj problem. To je rješiv i ja uvijek savjetujem svoje pacijente da me upoznaju s tim, ili pomognem ja ili moji kolege urolozi ili nekad i psihijatri ako trebaju se uključiti. Depresija je također simptom koji je jako skrivan, koji naši pacijenti skrivaju, a ide sa svim kroničnim bolestima. A između ostalog ide i sa samom bolešću depresija. Često pacijenti skrivaju taj simptom, ali također nakon dužeg razgovora nekako dođe se do toga i ako ako primijetimo ili u razgovoru s pacijentom ili sa članom obitelji, onda uključimo se ili mi sami neurolozi ili psihijatri koji onda liječe tog pacijenta. Kada mi prepišemo bolesniku terapiju za liječenje multiplu sklerozu, onda to ne znači da će se bolesnik riješiti svih svojih simptoma, da ćemo staviti pod kontrolu. Ono što oficijalna imunomodulatorna imunosupresivna terapija, ona sprečava relapse, sprečava progresiju bolesti, sprečava atrofiju mozga, na taj način i kognitivno propadanje. Međutim, ove skrivene simptome često, nažalost, ne možemo riješiti pomoću terapije i to treba odmah na početku otvoreno, iskreno razgovarati sa bolesnikom, ali isto tako postoje i metode, dakle nećemo sad se predati i reći gle, ne možemo ništa napraviti. Uz oficijalnu medicinu postoje i alternativni oblici liječenja određenih simptoma. Dakle, uvijek sam za oficijalnu medicinu, kad god je to moguće, i od spazama i od neuropatske boli, dakle od te utrnulosti koje bolesnici imaju, ali ako iscrpimo sve te mogućnosti, onda prepišemo neki od oblika i alternativnog liječenja. Ja imam sreću da 25 godina radim akupunkturu i u MS centru KBC Sestre Milosrdnice mi smo već po tome prepoznati da koristimo sve moguće oblike alternativnog liječenja i komplementarne medicine koje može pomoći našim bolesnicima. Upravo se akupunktura pokazala kao izuzetno uspješna i kod kroničnog umora i kod raznih bolova i kod raznih nekakvih neuropatskih stanja, prema tome to je primjenjujemo. Naravno da naši bolesnici primjenjuju i ostale alternativne metode liječenja. Neki bolesnici uzimaju kanabis i to je nešto što ulje kanabisa, što već dugi niz godina, nažalost još uvijek u Hrvatskoj nismo riješili to da bolesnik može to dobiti na recept. Vjerojatno će u jednom trenutku i to se riješiti. U svakom slučaju sve modaliteti, sve opcije koje nisu štetne za zdravlje, koje mogu pomoći pacijentu, ja svakako preporučam da se primijene.
Osim dakle, medikamentoznih i nemedikamentoznih načina liječenja, odnosno pokušaja da se stave ti nevidljivi simptomi i određeni vidljivi simptomi koji remete kvalitetu života naših bolesnika, svakako tu treba spomenuti i fizikalnu terapiju, tjelesnu aktivnost. Ono što je preporuka, apsolutno da je svakodnevno bolesnik radi jedan od oblika tjelesne aktivnosti koji je moguć. Uvijek ja preporučam najbolje je hodanje u toku dana, 2-3 puta dnevno otići oko zgrade, napraviti, zavisi kako ko može. Ja imam i pacijente koji trče maraton, prema tome neko će trčati maraton, neko će kilometar prohodati, neko će 100 metara, ali koliko je moguće da svaki dan i oni bolesnici koji ne mogu iz kuće mogu u stanu prošetati nekoliko puta ili ako su nažalost nepokretni mogu malo s nogama raditi, doći fizioterapeut, neko od članova obitelji. Svakako fizikalna terapija je ta koja je za bolesnike sa multiplom sklerozom izuzetno važna, pogotovo što je prije 2 godine na Američkoj akademiji neurološkoj pokazani su rezultati da je fizikalna terapija, redovito provođenje fizikalne terapije gotovo daje slične rezultate kao bilo koji od oblika imunomodulatorne ili čak imunosupresivne terapije. Prema tome svakako fizička aktivnost kad god je moguće. Još jedna od stvari kako si bolesnik može pomoći, svakako voditi računa o prehrani. Prehrana je dugi niz godina interesantna i našim bolesnicima i nama liječnicima koji nekako pokušavamo naći najbolji oblik prehrane. Ono što su preporuke prošle godine sa našeg kongresa na ECTRIMS-a koji je održan u Parizu je da je posebno važan i najbolji oblik je upravo mediteranska prehrana, dakle ono što i mi sebi možemo primijeniti, što više voća, što više povrća, ako je moguće riba i to ona jeftina riba, dakle bogata D vitaminom, orašasti plodovi, to je nešto što svakako bolesnik si može i na taj način, kao što vidimo i sada u ovo doba korone, koliko smo se svi angažirali oko kuhinje. Kuhinja je jedan i od oblika kad se ljudi druže i kad se bave sobom. Prema tome mislim da je za naše bolesnike jako važno. Također ono što je uočeno da je D vitamin važan za nadoknadu, to znamo već nekoliko godina. Prema tome svi bi se bolesnici u toku dana trebali bar jedno 20 minuta, 30 minuta biti na suncu, dobiti što više D vitamina. Dakle, to nije samo kod multiple skleroze, nego i kod drugih autoimunih bolesti, pa vidimo i kod ovog korone, kod covida, da je upravo D vitamin i kod svih drugih autoimunih bolesti jako važno nadoknađivati. Mislim da to naši bolesnici i nadoknađuju, a osim toga sve više u zadnje vrijeme je preporuka da se nadoknađuje i B vitamin koji treba nadoknađivati upravo kod bolesnika sa multiplom sklerozom, jer rade se čak studije koje pretpostavlja se da će B vitaminom, visokim dozama B vitaminima će se liječiti, dakle sprečavati se progresija, odnosno napredovanje bolesti.